همه боевой самбо میگن. اسلام مخاچ را ببینه میزنه боевой самбо میگه. حبیب ببینه میزنه. مثال ما را همچون боевой самбист میدونن در ارگانیزاسیون. کی میگفت که میرم عمر میزنه؟ بهر زایت. همین. نه که مینتالیته جاکا چیست تو جیکو خمون گویم بشه که وقتی چند بچه‌ای که سخت عذاب کشیدگی موینجان نیو کردم چگاس قطعی عذاب کشیدیسی ده همه جو در چندم راوند اوچاد از اوسب دید. نیش اینجا شما. اوه این هردی پوچو دختره. موینجان چهار رو دعوت کردی بجنگ سه خودو رو. آدمی ندارم که نامش واسبین باشه که مورا چریز کنه تو توپ. اگر خطا نکنم کنترکت بود شده کم فکرم. Желает ли Муин реванш с Саидом Нурмагомедовым? سوال بی‌معنی باشه خاک یا هفت کسمی سوال داد. موین چه اسم کار کرد؟ یکی باوری در الله های بعد دیمش ما هم وقت باوری داریم که ما میتونیم. موین جان همون سوال داد جواب ندادی. پس تو کی میگیری؟ ما توجی که مکان ما واپس دیگه مکان. السلام علیکم دوستان عزیز. اگر شما ماشین خریداری کردنی باشید مرحمت به کانال اداش автонархои мо чем аз авито автору пастар мебошад. Ҳамчун есть выкуп автомобиля. Шумо метавонед омда машина выбор карда первоначальный взнос дода машина в дальнейшем 1 сола, 2 сола ё 3 сола под выкуп гиред. Также есть кредит. Если у вас есть гражданство, то добро пожаловать. Можем сделать запрос. Если одобрение будет, то вы возьмете машину в кредит. Так что Adash Авто есть все возможности продать или купить автомобили выгодно. موین السلام علیکم یک بار دیگر. تشکر زیاد که وقتی خود رو برای ما جدا کردی. انا خیلی شد میخواستم قصید اینترویو کنیم پیش از بای در تیاری بودی برات تغم ندادیم. از رحمت کنم که سلام علیکم شما دام. زبان تاجیکی خطی. زبان تاجیکی خیلی خوبتره. ما بخیر زبان تاجیکی دیگه زبان نمیتونم آخه. بهترین برآمد بر ضد حریف بباخت. نقشه برآمد را نقل میکردی چی خیل با کی تیارش کردی؟ برای این جنگ مقصد یا 4 ماه پیش به شهر آمریکا اومدیم که در شهر آمریکا تمرین کردیم با همراهی مربی با همراهی مقصد جنگاوران بهترین در سندی که اگر فهمیدگی باشه سر شهر لاس وگاس. بله. ترینر جان وود با در اونجا خیلی چه گم جنگ جمع مقصد ورزشگران بهترین در اوزال بسیارن. یک ناموی شنودا میراب دواشویلی با در اونجا از زیکو با وینز خیلی جنگواران یوفسی بسیار هستن اما ترینر خوب است. جان وود ترینر خوب است و تمرین میکردم. بعد از تمرینی که با همه یک جا میکردم ما میرفتم با فریتز پایشاو کم تمرین و نمودی گریپلینگ. جان وود با این پلان خوب کش دادیم برای جنگ که الحمدلله پلان خیلی خوب کار کرد. شکر خدا با هم دید که چی برآمد کرده مکه. بهترین برآمد. یعنی جان وو главный тренер اساسی مو سندیکنته. اوه کنه. وجود هست یا 3-4 ترینر دیگه هست و یا هم ترینرهای زوران ترینر گوشتینی ولنی هست اونجا ترینر کیک باکسینگ هست ترینر باکس هست ترینر گریپلینگ هست لیکن گلاون ترینر جان بوده. تو روزی که همین مسابقه همین برآمدی تو محض انا بگیم زیدیتی دو مکتب بود. ولنی بایبا پروتیفی боевой самбо. اکو بدن چه خیلی اکجام. مثال ما ای 5 سالگی در ورزش خودم مشق کردم در که 5 سالگی یکم سپورتی که ما ای کودکی سر کردیم یک خودش ولی بربای. زری لوچو. یکم سپورتی او زری لوچو با کجا. یکم سپورتی که ما مشق کردیم ولی بربای. ما نمیتونم که مقصد نشد خیلی او از این شکلا و گفتن نمیتونم نه که بعد ای ولی боевой самбо مشق کردم الحمدلله خیلی در боевой самбо با هم خیلی یا ماجرا боевой самбо رفت کامبات самбо رفت نه که ما یکم سپورت که مشق کردیم ای 5 سالگی ما گوشتین طرزی وزو همه اسپورت مشق کردیم نه که اوکی это уже همین خودش смешанный набор самонош میگه همه مثلا گاب وید спортот خوش میکنی مثلا گاب استفاده میبری وقتی جنگ ده это уже понятно но база всё-таки у тебя боевое самбо نه که ما چیستا تیار شبی همه چی بازم боевой самбо. بعد احتام گفتگی بود همون اینطوری که همه боевой самбо میگن. اسلام مخاچ را ببینه میزنه боевой самбо میگه. حبیب ببینه میزنه боевой самбо میگه. ترام زدی و боевой самбо میگیم.
ما اکا خیلی خود ما برای همین رقابت وقتی که پیش اوه می نویسن که کدوم سپورت ما بایوی سام بنویسگیم. مثال ما را همچون بایوی سامبیس میدونن در ارگانیزاسیا. ана дар бораи тайёрит бо ҳамроҳии мераб девалишвили камтар нақл кун. چی که ای چیش ما ای چیش ای خاراکترش ای образ жизниш ای مقصد спортивный образ жизниш ولی که با کتی میره باکه خیلی مقصد شنوسی درینه مکه خالیش ای چیش نقل کرد مکه مثال خیلی образ жизниш яъне ки дерина чанд сол? 2015 که نیویورک ده زری کریس ویدمن لونگو اونجا در الجمین ما ماجامش کردیم یکی ما توجیکستان رفتم اومدم ما در توجیکستان میرفتم اومدم یو دامجه استگی بودم менталитетиш характериш чӣ хеле ранги бачаҳои худмон аю ки мисоли гап атлетчац мисоли гап худ мо қати мардуми кавказ да оҷа мисоли гап чӣ як хеле айко мисоли менталитет мо худмон мисоли даже ин бачаҳо миранд нурулло рафта буд чиз тайёри дид хасавюр анис мера пасана хасавюр тайёри мера менталитет як хеле да мисоли гап аво чӣ хеле менталитетшон менталитет мера бака ма мисол яке мақсад қати ҳамишинусум қадам чунҷура бозира бисёр бачаҳое ки грузия омадаган дар хонашан яҷиаму маш мекунем бо секундантум датиш буромад зико менталитетшон ҳамин чиз сахтмон мақсад нема ҳози агар ки авай ма ёрдам наметия вай бояд якун кор нерима мебуромад куака мера бояд кор нерима мешид ма мераб кор нерима باید یا محتوای موندن که بویش قبول کرد گفت ما بوی قبول کردم ما حیران شدم بچه چی خیلی میشه بعد اینجا دیگه جورام اومده بود و یا گرفتم کورنر نه که مینتالیته جگه چیست توجیکو خیلی گوه میشه که وقتی چند بچه که سخت عذاب کشیدگی به این مرحله رسیدگی که اونجا میفهمه لوبوی کس یعنی دستش میرسه که میخواه که دستگیری کنه ماشاءالله مثال که در تقریبا را صورت نمودن اگر که دیده باشه فایت کرد برومده بود که راست همون صورت همون خیلی برومد من خیلی اهمیت دادم که زسرین همه چی خیلی پرینی بند میکننده ما اون زیک و او جورا مثال هم بچه هایی که قطیم در همجا حوزی جوران هم کمانده مواجه یا تا همه من ندیدم که ما بیاین چون رنگی دور کنن نبارو گفتن که تو ما باور دارم که تا همه بری گفتن تو چه میرا کی وایا در اینترویو گفت که جورای نکا نه که مثلا که چه جوران ما را گفت که ما را اومدن گفتن که ما میدونیم که واسه اگر کیشه در اینترنت گویم ادامه را دیگه خیلی پرینمند میکنن مثلا همشهریاشون چه واسه اون که توجیه دیگه قطعا کس بار که ما پشتی و در اینترنت گیریم هم ما را اگر پی ویزه میگه که تو توجیه که خطا ولید نکدی بله ما اومد بله گفت که تو گفت ما میدونم که تو همه بری گفت وای اپتی تا نداره گفت ما گفتم ما ترا گفتم وای میگیرم مقصد سکوندان میگیرم در بوی گفت ما دفعه نداره گفت ما قطعیم گفت ما قطع ماش میکنم ما قطع میرم получается 9 сол اجرا بدین خیلی 15 سال 9 سال уже دوست برادری بهترین همه خیلی گفته که در بون یا وقتا جوری زیکن بون بچه ها گروز اگر که در استوریج سیده باشه بیسورش اتمیت کردن که همه هوایی مثال اومدن در تیاری مقصد یاردم دادن هم فیگر که با خیلی خدوار میدونه اگر که شاید فریب کنه در یاستی کن فریب میکنه لیکن وزیره همه خوبه ماشاءالله بهترین انا ما нек як интервюша дида будум недавно як 2 рӯз пеш гуфта буд ки додари тапури ай тапуриро гуфта наметавонам зура ё ки не ки ай мана точно зуртар ай гуфт як дилкушодиша яъне ки чиз чиқа бачаи дилкушода لیکن هم خیلی کنه همه را تو میبینه که خطی آدمو چه خیلی رفتار میکنن با کدومی که در امریکا پیش دیگه شکو وقتی پیش میبینی که باید وپشه دیگه با اوجه میخواد یا مقایسه خوب میبروری بله 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 дил брат главное اینجا тоза боша брат дили тоза боша ку любой вая мегзарим яко любой нами препятствие любой нами киндиёи ҳаёта мегзарим главное дил тоза боша ки мегуфт ки мерам умара мезана бехар зайти ай куҷо буди уверенность рост шагавзан мо акад
ماش که ما که خیلی گاب نیست که سپر کنی نیاتینید کنی ای بزه بایداج سیستم موش سپر کد بله بود وقت هوای میدان ابنی کلام بینی ماش کنی کلام درست میگی. همه اودام داد هارد ورک چه گم با چی چه میشه باروسی با که هارد ورک وقت همه ترودیا گایده وقت که عذاب میکشه این مردک هر روز ماش میکنه که ما نه همجا بودیم در همجا ماش میکردیم و روزو یک شنبه میرفتیم سپاری میکردیم ماش میکردیم مثال همین کمان در همجا بود روز یک شنبه دام میگرفتن شنبه یک شنبه темпуш беҳад зур темпуш да чихи мисоли гап тайминга хит кади чихелая таймингаш ай раунд к раунду набират мекуна و کنون خیلی باید спортивный образ жизни خود نگاه کنیم спортивный образ жизни خود نگاه کنیم کم که هداش نه همه او رمیده نبودم اون انسان баё نه این مثال از ما فکر میکنم که کمتر هداش نه لیکن همش دست الله ده خداوند خودش با بزرگان ماشه خداوند خودش تو میکنه ما چیزی خویم وای نمیشه چیزی که خداوند خود هم میشه албатта 100%. ха агане бармегарем бои худа муинҷон ниё каримта чагас қатӣ азоб кашидеси да ҳама ҷо да чандум раунд очак осеб дид барои чӣ ки то охири боя нормалӣ буди охири дура гашт 100% буд чӣ шуд мисоли ё да вақти гармӣ да вақти эмоция нафаҳмӣ تو ادرنالین در نمیفهمی که افکر همون دامو کلینکه در سر زدم و چند کلینکه دیگه او مایپ کرد ما با همون خایکیک زدم و یا مامند در همون لونکی گفتم بزنم ای درون کی در همون زانوش زشتش زدم سختی بد زدم بافنم ما هوای مایپ کرد сарсахт будай сағира کردش نه اند فیت مقصد خیلی موتیواسیا کلان قطعی بود وایده مثلا که дар ҳақиқат муин медонӣ ту дар худат як боварӣ пайдо кардӣ барои чӣ ки дута якум бой чӣ даштагӣ буд инами бое ки дар Саудӣ гузарондӣ беҳтарин бой ҳам боида ман гуфтам ку анам хани муинамо мехостем анам хани муин возвращение муин да баргашти муин буд вот камтар нах ки муин боварии доштаи худат чӣ боз пайдо кардӣ чӣ тавр ҳамон боварӣ ки доштӣ ку ҳамон аввал 14-0 буд ки рекорд буд واه کجان هم وقت که یکی باوری در الله هایی باید دیمش ما هم وقت باوری داریم که ما میتونیم که حرکت میکنیم و همین در جای پیش همین با همه گفتن ما گفتن نه هنولای ایخلای مثال چیزی ما فقط گفتم ما مثال وقت جوابم که ما نول قریب دم که خیلی خداوند نصیبون در همه خیکات ما بودیم حیات همیه همش دست خدا که باید او داوچه ما главный машқ мекунем ака ҳамин замон мисол машқам чот ки рава ҳама алҳамдулилла зиндагӣ камтар хубтар рава бо ақида фикр фокус ҳама дар бой меша мегӯянд ба забони русӣ от года года люди становятся мудрее мегӯянд ку на самом деле мудрость ҳамин да аз сол то сол баъд чӣ қадар таҷрибаам гирифти хиёл мекунам 100% акаҷон ин гапи шумо мақсад надора ягон чи ҳамаш ҳама хеле оса об ҷамъ меша худаш муинҷон карди беҳтарин ман медонам ман маззаи ана ғалабата вақте ки дар Саудия буд ай актагон бо манда хурсандӣ даста қапидим дар пресс-конференсия хурсандита ман дидам эҳсос кардам дар иҷа чӣ хеле эҳсос доштӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка бехи карди бузург мисоли гап эҳсоси маззаи ғалабата нақл карда метавонӣ чени Саудӣ не ки макардам камтар бисёртар не ман дар Саудӣ бисёр бад хурсанд шудам ака барое ки ман дар Саудӣ ака де бое ки замина қабул кардам мақсад бои дудум хабо ҳаст ҳастан ки бародари ҳастан ки мисол гапҳои безеб мегӯянд гапҳои лишни мегӯянд мақсад мутаассифона бо ҳамҷа ама вақте ки алҳамдулилла хай баридим ака ҳамҷа хеле ҳамҷа хурсанд шудам ай бой да бурдум уже ман мисол якумш худованд димаш боварӣ доштам ака ки ман мисол и ҷанга чот ки бояд гузарам ҳамхали дар худам ҳамхали боварӣ доштам ҷанги ҳамун Дубай да мисол биромадам бая ниятсинид кардам гуфтам ози дим раунд якум раунд нокаут чӣ мекунам 8 шидам саид қатӣ ижда ҳамхали боварӣ доштам лекин кам ака халасе ака
هدای با نشده. саволи навбатӣ ман медонам ки айни ҳол дар амрико Самандар Муродов, Бахтовар Юнусов бо ин ду дуракмон акамандаи худтон Ҳабибулло Азизов чӣ посух метиҳем бачаҳода ки тезтар аъзои UFC шаванд? Нодир Шо Алидодов ҳам ҷае. کیا کجا Нодир Алидодов ҳам ҳамун ҷае мегӯм. کمتر همین صبر انشالله اگر هر یک وقت ساعت خچه درو اگر فکر اکی فکر شخصی ما نه مثال همون سمندر اگر دو بار برید یکی با دیل بشه خدمات گفتم که خدمات تستر کرد بود چه و دلش کردن نشه همش زور بشه کلامنی مود پابه دبود تو پابه دکدی همیشه روی دستاتش نه Бале. صبر که وقتش به خدمات آسان میگردونه میدرود یوش کلای کمتر صبر بود ممکن کمتر خچور نشون تن یگان خی یا همون یکی وقتش میبیا وجه میدرونه که Ягон механи мисоли гап не ки к сожалению меям ки мутаассифона ми дороб движение зур када ки не ки мехая ки не повезло шича дороб не ки движение зур када мекунад о чихе одамо навистан ку разве так можно кайф када я барбар зур каду хая ки мутаассифона ҳамон вақти боида камтар мен фикр мекунам психологически дороб да нарасид ниҳоят зиқиштем хая ки ҳамаш аз ҷониби аллоҳ гуфти худат муинҷон сафар ба ватан кай ما که میوزی کو نمیوزی بعدش قدش موقع بزن باید برم اکه یا بالیتا پوچو چیزا یا خوشو نشون تیم اکه کوچی میگن همو برای که با دین ابی خواستم به چیگاس راگردم چیگاس رو رموندم پوچه با ورم کرد یعنی همه یا نشون تیم معلوماتی من کویا نشون تی بینیم کنیم پوچتا ورام کرایم پوچتا این اینجا اینجاش ورم کرد اوه ин ҳарди почо дохтагая о акбара ба фикрам зонуотам зонуотам маибай گوشتاش دردگی بود که خیلی نه زانو یامو دستش گوشتش دردگی بود کمتر دردش موند که همه دو بار که آبوز کردم اوی خنک دقیق بدم دردش کمتر موند ای پول وقتی دینا به چیگاس گشتم با چیلی که ورم اومد پو اینه پوی چپ مکه از پرش انجام پوی خیلی بود وقتی رگردی پو کنه خیلی کجاله را از تو کنه خودم раги почои хис бурем خیلی من خنده وقتی پو کجاله نشه ورم یعنی شد албатта брат саломатита эҳтиёт кун муинҷон чаро маҳз даъват кардӣ ба ҷанг сехудоро نداره چی فکر میکردم اکا همین در میسودم بچه ها خطی بچه های زال خطی هم مش میکردم با میمدم درون فریدون همجا کسی هم میزدم گاه میزدم میگفتم خداوند وای کنه یا بوریدگم اصلا رو مناسب گردون همین نصیب مونده پبه باشه همه جا پیش ای بود که نصیب مونده تو پبه باشه خداوند همین پیروزی آدمو تیا ما یا بوریدگم میخوام که مقصد همین چی قوت دارم مقصد چی سکیل دارم برای همین توپ 5 یا برخم از 5 ده کما میتونم توپ 5 برای که ما خیلی یگان مقصد وای نداریم ده یگان آدمی نداریم که نامش وزبین باشه که مورا چریز کنه تو توپ 5 خیلی دروره ممنون که فهمیدم ما مجبوریم اکا که باید جنگ کنیم تو 5 رای مکه من خواستم که یا برگه خدمت سنجیم اگر که خیلی خداوند نصیب مونده ندوده باشم توپ 5 که ما قوت نداشته باشیم ای سپاس بجای مقصد پس پین کشم هده نشیم لیکن که اگر همین ما قوت توپ 5 داشته باشیم همیشه باید گذاریم همین اگزامین گذاریم بجای ما نرمالیم برای تیتول ана агар хато накунам контрактат буд шуда кам ба фикрам контракт го контракт ки мақсад пешина буд шуда ана ки условиёҳои нав беҳтарин қати контракти нав мегирӣ худо хоҳад суан рӯз боша ҳамедум таъриф кард ҷанг таъриф кард таъриф када сир нак не беҳтарин ҷанг буд брат беҳтарин ҷанг буд албатта муинҷон беҳтарин ҷанг буд ана менеҷери чӣ мега гуфт ки аки мисол
دینا گپ زده ما گفت که وجه تمام طول میکنیم من فکر کنم اگر سه خودو که بای دوره و ممکن که قبول نکنند و هم خطیه قبول بازی اگر کیا میتونم من یک گام بورم من پروس هم نو ما گرفتم من گفتم من میخوام مقصد جلانی میمونه تاکی جلانی کنم همین جلانی دارم لیکن وای او خودش چی میخواه ولی بود ممکن یک گام کس دیگر را تیابه نه بهترین تو شو میکنی برات تو شو میکنی باید زور گاو میزنی میسوری گاو بخی چه у тебя же это есть шоу ами باید باشم لیگوی روسیه همش контакт ами трои караги بود ACA وقت فایت نایت گرینید میکرد چه ارزو میکنن که ترا подписать کنم میخوای بود یا نبود بود بله انا برای همین خال تو برای UFC ما فکر میکنم یک وای کو میسولی که вишенка на торте میگن کو میسولی که همه جای به مزه تورت حرکت میکنه وقتی تمی ما یک چی نشون تیم که آینده برای مردم برای یوشو برای جوانای تاجیک همه چیز کم تر داشت شبه و یا تستر همه چیزا رو هم بینه نکردم یک خداوند مقصد نصیبی باید در دو دوشه چمپیون شوی ما روی فخر بله بهترین گپا گفتی انا همین چیز عبرت برای چی که самандарҷон представить кунад китфи шикастаги хидмат ҷанги вай дида бидун ку брат ҷангша не ки мутаассифона камтарак ман ҳамҷидан фақат самандар медонам ман мегуфтам самандарҷон гавзан самандар набез ту бояд чӣ кунӣ бечора камтарак ихе чида вай да скромния беҳад бачаи скромния бовар мекунӣ самандар да то бачаеке мехеле ку аку ҷои таърифаш нест даш духтара медид ки гузашта пешаш сарша хам мекард ки шумо вай нигоҳ накунам фаҳмидӣ برای همون گپی بهترین گفتی که بچه ها باید در خودشون دقت جلب کنند انا مویب سوال نوبتی که مقصد داری با برگشت با اکتاگون انا سی خود کدام چیزا باید داره و تو کی میخوای برگشتن میدونم خود تراوما داری اترام زویس میکنه که تیم نیمینی منی تو مثل تو فکری خودت ما کدوم ماهی مرا ماهی اپریل بو بچه ها گفته سیان که خیبیو مقصد شنسون گفته که ماهی اپریل بعدی رمضان خیبیو ماشک سر کنیم و دیگه من باید دورا میگه ماشک سر کنیم جویا لیکن اپریل مای ای سه خودم ای ماه جنگ دارم فیورال جنگ داره خطر نکنم که خطی و بچه اختوی ایول مثال وقت تیار ما مقصد نرمانی تیار شما که خیلی همین 10 روز 15 روز 20 روز نتیان دیگه کی بله نخین میشه همین اگه دم و تیام با وجه سوس تیار میشه بس سعودی هم جوی زور ایده برای برآمدید بلیتاش هم ارزان بود اگر باید باشم $200 بلیت گرفتم مو بازار خیلی جای خالی داشت بود کدام خیلی ده همون با فکر سپارسمن همون حمزه دیو که ادمن اشیدم با اودام کم اومد یک وقت ممکن اینی فایت اینی ایش ده ممکن اودام ول جو نشود همین اومدگی دارم نه هوش چیزه اودام و تماشا بیناش زیاد چیزی بای محمد نعیمов ده میری که ده بای محمد نعیمов ان شاء الله نصیب ان شاء الله خدا خواهد میریم ان شاء الله خداوند خواهدش دیه دست بالا شود ان شاء الله اورم سخت عذاب کشیده سه الله مقصد یک خواهد خوب شید بهترین пожелания بهترین درخواست انا موینجان در باره амакиёт напурсим ма фикр мекунам уже аллакай гуноҳ мешавад аҳтам ва ҳотам хокировҳо чӣ посух худ додан пешаи бой чӣ гуфтанд да моинҷон чӣ ҷанг чӣ кор барои чӣ медонам увам роли сахт бозӣ кардаганд ما همه وقت пешаи бой ма кардум сафаре ки қабул кунам ма абзияти навои дароӣ мекунам мисол тамошо мекунам ҷангошро тамошо мекунам ҳамаша тамошо мекунам мегам мисол як план мемонам ва иншалло ҳамаи планҳоро чиз мекунем маш мекунем да ҳама хеле план таки савиту алҳамдулилла беҳтарин додам акаҷон чӣ гуфтам ака одам гуфт ки мисол заштия гӯштин та сахт ка мисол ба мо машқҳое ки мемондан баъдои машқи худам бояд ранги мақсад вазифаи хонагӣ машқҳои акаи одам мемонд ки ай заштия гӯштин бо ака актам мисол нашуд стойкам я чизо мегуфт ки мақсад баъдои машқат ҳамин кора кар беҳтарин
بسیار خوب. موین جان 3-4 سوال آخرین از аудитория. به همین مدت یک نیم ساعت بود، یک ساعت موندم کمی تا شما خاطر прямой ефир میکنیم. алакай хато накунам, як 100 та савол буд, 4 та ё 5 та беҳтарин савола ҷудо кардам, ҳамонро да ту ҳозир мерасонам. Ай аудиторияи тоҷикӣ, мардуме ки ташнаи ҳамин интервю буданд. Ана саволи аввалинаш, ана желает ли Муин реванш с Саидом Нурмагомедовым? واحد چی فهمید شما را مثلا ما خودم یک توش خیلی چیز تگیره ما که خیلی جلانی کلان دارم برای ریوانش میگم که خواهم من نمیخوام که مثل باید ویزفتیم برای که برادر مسلمانه باید نمیخوام ویزفتیم میگم که روزی باشه توره Иншаллах. Висок. Она... Это прежний Муин или новый Муин, который стал сильнее в синдикат ММА? Яъне ки синдикат ММА чӣ рол бозӣ кард барои мисоли гап ин ду охирон бои ту мисоли гап беҳтарин баромадод? دیگه خیلی کلان دیده سی мотивация کلان داد مقصد خیلی мотивация کلان داد در اونجا مثلا که چمپیون مارش میکنن قطعی شما که سپری میکنی میبینی اونجا мотивация پیدا شدن میگیره که تو هم میتونی бо чӣ мераб чӣ гуфтакта обратно бармегардем мераб чӣ гуфтакта всегда как активнее فقط поддержка ҳамин من парда خودم گفتم که من خودم میگم که بعد من گفتم که من فکرم قطعی همین راه میره با مقابلم میره با یکم دو جنگ اولش بوی داد و درش چمپیون хуй чид неки рост мегӣ на самом деле منم راه اول قبیدم و همه باید توی مقصد سخت از زده رفت چمپیون شد یکم تا مقصد دویرد هم با خیلی چیزا دیدم نرم همون راه کردم دیگه همین سفرین کوی همه سفرین نرمال نرمی میکنم رفته سیار میدم بسیار خوب. Она ду саволи охирон. Что думает Муин про поступок Магди? از کردم همسر چمدانش هم رو آورده سعی میره چی Да где ты? Ты говорил, поедешь, ты гостиница? ما اکا اول گیرسه که بیجه در دخوی خونه کلونه کمناتا میگیریم اکا Да где? Когда شهر ده؟ در شهر لاس ویگاس همونجا ده. اومده جو کدگیم یا جو میکنیم با میرم تو دیگه سلام علیکم حبیب الله چقدر دودرجان ماشاءالله ماشاءالله شعرت بینیم جدا داریم دودرجان هم خرسندم خم میدونی که گفتم تکو به حد خرسند دودرجان خدا رو شکر ده نخرید پردیشگاه نخرید старший брато هست встречать میکنه شامیل عبدالله دیدم در پرس کنفرانس گفتم خرسند شدم شاگرد داموجا و هم گرین خرسند شد گفت من راد یا راد زنی و گفت شامیل عبدالله بودیم در قطعی تایوشدن Угроза для полулегкого дивизиона UFC. Овозот наомад. دیگه تاپوری اونجا نفسش گرفته گشته سر Машалла. Охирон савол Муин ҷон. Ана саволи бемаъни боша халк як ҳафт кас ҳамин савола дод. Муин чанд сум кор кард? بیشتر که گپ زور اما در اومدم در اینستاگرام نام روی کردن همین چیزا امریکا دا که سیاسه همه ودی خای ودی نه پرزیدنت ناو پرزیدنت شد همه امریکا ودی خای بانکو چیکار نمیکنن پول دکارتا نگذاشتن من نمیدونم چند سمای اونجا دو 70000 نویسن قپل نویسن وقتی کیف کردم بانک ما هم که خبر گرفته زم پول نداشتم Сум да картата бе официално. О, همه دیده زم نشده زم گوی بچه ها ایکیجو دیده من نمیتونم دیده یا ایکیجو دیده حبیب الله یگام سوم درست مونده بیو برات بچرا وای داره چیکو میکنه با یکی دستافکا نبره استاد گریت دیگه کومنتا ماشین هم دست است الله جزای خیرش ده خدا هم خیلی کنه کم تیتلوشه سکور مهرمی بگیره انشالله
ما را باید دستگیری کنی. Рост, 100% гапа дуруст, брат. 100% дуруст. Ama boya ki makam supplementar ham qamish ki bechura dam khirsh rasxo bikar даже в конце улах даже наимура на минус Медонам. Лоиқ мегуфт ку, лоиқ. Рост меги. Сад баъда нами киям Нурулло ҳам бисёр расход мекунад. ҳамин даст поча ман додарма гуфтам ки даст почата худованд соз кардагия як чашмо гӯшо дан ҳама бибинад д ҳама калониш худованд дар дунё мардак офаридагиета баят даҳан гуфтан ту мардак нести мехези бисмиллоҳ мегӣ нон даҳана меёви кор мекунӣ пули хона ҳамаш 100% мечавӣ ягон қинӣ надора ка ҳамаша гузаштем алҳамдулилло удалши гуфту гапама чот кирафта ка я сахтӣ мебиёя ка я сахтӣ мебиёя охирш хубтар меша фикр мекунам хай иншалло як насиб будам мекуна ягон вақт мо миллион да ҷанг мекунем ки худованд роз меша акай муин мера барои ма мотиватсия наваш дастройка кор мекард акай муин мувига жараша бровараги буд пеша мисол соя боё сошан дависти ба кашм ки аллоҳ таъзоб намекаши мо ҳамҷадем таъзоб намекаши кадоме намедонам мувинг чиай ана интервю ма қати Ахтам Хокиров дуроин YouTube канал тамошо кунем мувинг чиай аксарияти тоҷикон мувинг кор мекунанд дар Америка мақсад бачаҳо занг мезананд ку биё мегӯянд хонара кучо немкун мери бепул мекунӣ инҷа просто ҳама ба пул мекунӣ алавдурав муинҷон ҳамун саволумда ҷавоб надодӣ поступкаи мегди поступкаи мегди как ты смотришь на это ма акаҷон фикр мекунам ки ман дар ҳамаи чиз бихали ҷавоб гуфта наметавонам барое ки ма ака мо тоҷикем ака мо вообще дигаем ака мо сахт дигаем ака мо бисёр хеле алишем мо алҳамдулилло мусулмонам акана ки ма бояд як примери нишон диҳем ки мақсад примери ям мардакӣ ям мусулмонӣ ака дальше больше ака кадоми бачаи ба ақлаи худаш хушрӯ фикр мекунад худаш метавонад ҳеҷ чиз атвӣ надора мефаҳмидагиш мефаҳмам брат муинҷон ташаккури зиёд барои интервью ман аҷда саволора акаи тоҳирам дар ҳамин ҷай салому алайкум муин табрик брат ай телефонаш савола хали тайёр кард фаҳмидӣ ин бечора бояд равам хонаш ғам на чӣ шавам я мисоланем додара ма ҳамаи қадар мақсад биёрам ҳамҷа ҷо кам чиз кам ака ё ки мисол худ ака ҳамин пага то охира мегишар озод канда шуд не ки фаҳмидам ҳамаи гапа 100% дуруст ин кора бояд накунӣ салому алайкум ва раҳматуллоҳ худованд ҳамаи шумоам нигаҳбон боша акаҷон ҳамҷа кадо ҳастем 1200 чанд кас худованд ҳаматона нигаҳбон боша ҳазор раҳмат калон дар ҳаққи мо дуо карде худованд моро қувват дод мо хали мисол баромад кардем ҳамаш ба дастгирии шумо буд дастгирӣ маъное надорад ки шумо ягон чӣ мете ягон кор бикунед дар ҳаққи мо дуо мекунед ия ҳама дастгирӣ калон ҳазор раҳмат калон ташаккури зиёд муинҷон барои вақти худро дариқ надоштӣ барои мо барои мухлисони ММА тоҷик ташаккури зиёд муинҷон муваффақият хонободу сарбаланд бошӣ салому алайкум ежи раҳмат бале ҳабибуллоҷон хоб муваффақият хоб друзья это был прямой эфир с Муином Гафуровым. Думаю, что было интересно. Вот, повторно, иншаллах, видео загрузим в YouTube канал Бахардинджол официал. Вот, еще, братья, хочу, чтобы вы обязательно подписались на мой контакт ВКонтакте Бахардинджол официал. Вот, в сторисах зайдете и на шапке профиля моего инстаграма зайдите, пожалуйста, подпишитесь на мой ВК-видео, потому что, сами знаете, сейчас YouTube в России сейчас очень тормозит, поэтому переходим на новой платформе ВК-видео. Сарбаланду хонобод больше, да хак мам док не бачу.